anamite tukala Kacha Naga ho hi je jang om tapu aphat se ai ho isu gen theiwa nele cha ho e kha pi u na to abolu kala ule lokun ho jong e kap jingovin e that jingovin adia e sante to ahung kisa thei ule a ho sa che win tuni yong chun sanapati achun pungnon avovin a samrai fol ho kem chu ana bulu win hi Video ka sinda ako mi sinda friend upload to ko sinda sukni ko
marula yo gumaya or deko to grodum mina marul maya or di yarai nasana yem phosu yare karino kana adu thage emno pari to game no nam no da oda nam bigno ate tau no iliba oh no marul to video namunu la piro haure go la piro coi đi hầu đây Athum dan hi Oklong village Naga army designated camp khat dan hi in ama ho seidanin Assam rifle hon Naga army ho agi ji un mipi ki ko khwamuwa Assam rifle ho attack abol danu hi in mipi hitia akitom ho hin hichi Oklong area kuna Assam rifle ho hi withdraw hen atiwa boina asim danu win a saving information ki mudanin pressure ahat ji chun Assam rifle ho chu hungki withdraw wa hungki le langwa Assam rifle convoy truck khat le gypsy ni hi mipi ki tom ho chun asu sit danwa ana hal ha danun saving hi Chill, let's go up. Chill, let's go up. Naga to pom
我说这里去，走了，这个走了。Hey, don't scare us, army. Don't scare the Sarabani people, okay? Man, members, don't scare. Hey, don't scare the army. Don't scare the Sarabani people. Don't scare. Don't scare. Go out of the people. Don't scare. Hey, don't scare. What? We're not scared. TV Naga, चलो क्या? Yeah! Yo! Yo! Whoa! Hitia akip hinaw hin Assam Rifle ho gari tailo wa jong COB get maya kinga alto car khatle ako ma waiting set jong chu an hal ha pi danu hin tuni ni simsom lenga July ni khuwa Senapati district headquarter muna janlang ta a hitia thilaso hi phate ingai tole kachana ga ho hi Assam Rifle ho chunga hi lungthailo momong jengo a hitan aji chu jani Nagaland Jumuk Dima Assam Rifle Training Center kom chakhana IED bompo KZA Assam Rifle mi khat GSU khanin thina atua sipai zat ham khat anakisu kha naw thu a hi Assam Rifle hon koima agin mo lo jangpena chu NSNIM ho agin mo jengu chu a hi NSNIM hon PR ahin bolwa pan ala lo danwa aseiwang wa hi ginmo a umji wa chu tuni jingka khowa phil hozong wa chinlo la ya chu Manipura Ukhul district TM Kason kho chu a kho security force ho BSF le Manipur police ojo hetsa la wa chu gangchela kho lut wa operation aga bolowa mithum ahin ma lo hin a chungchuna chu kachana ga ho chen namun phabeb le makuilong di langa jong chu hitima chu operation ga bol go no hikinin ahin a khomite chun get anikesim win analut sa povin ana tingwin hi choji chun Assam Rifle ho chu anikile kitawin hi देखो पूरा फौज खड़ा है फौज खड़ा कर दिया यार ये गांव पे मालूम नहीं क्या देख रहा है क्या ढूंढ रहा है कुछ मालूम नहीं किसी को भी कुछ मालूम नहीं है ना पुलिस को कुछ मालूम है अभी मैं गया था ऊपर पे उधर BSF एक बटलन बैठा है एक बटन पूछने गया था वो लोग को भी कुछ मालूम नहीं है क्यों आया कैसा आया क्या कर रहा है कुछ भी मालूम नहीं ना पुलिस को मालूम है ना BSF को मालूम है ऐसा घुस गया चुपके से अचानक से सब घर पे चेकिंग वगैरह हो रहा है गांव का आदमी को थोड़ा परेशान कर दिया पैनिक हो गया गांव का आदमी लोग डर रहा है लड़की लोग बच्चा लोग hichi ho chu si to hin akai modwa hiti a hi kilung tu ta chu ki phinu chu ana hikiduvin achungchu na hin kachana ga hole repi esan meisei ho hin air ho hi e ho kukilanga panga aphat se a chu eingo ki nu chu a hin ipile tuni kho a hi hichi kachana ga ho thu hi ipidinga ka hin seham itile tukala migup kithat ho alung kimulu a pat hin eho Manipura ho se jong hit lowin
Nagaland langa milong hon jong kazat chan khom pi kasu pi tin lunggel hen nei tawin mun tina pan hen la khom pan tawin chihoji hin hilang manipura tangkun kacha naga ho lunggel le mai to ho hi alo thing che in mu thein ahu umtan I ho jong KUKI thado mar paite simte zo kom tia boy lovin thakhat le lungkhat na pangkho mu hitin kituna dile mabana ikhan khudiu jo gelin hin khu mangtau hite ti hi tunia dinga achaina adinga ikitim no mochu hi sau hitin tunia dingin hichan hi sautin hichan hin chaita hi ti we